अहानबद मरुइब पाउ पिजरे अफ्रीकन स्वाइन फेवर की लायोंग लमदमसी की ओक सिंगदा थेंगनरकपदगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन थौरांग लौखटपा होख्रे खुरुमजरे Am-Istv पाउ मेरिंग ताबिरिब पुनमकपु तरामनोक चुरे हौजु फाउबगी मरुइब पाउ सिंग मियामदा पिजरे अफ्रीकन स्वाइन फेवर की लायोंग लमदमसीदा लोइनरिबा ओक सिंगदा थेंगनरकपदगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन थौरांग लौखटपा होख्रे थासिगी तांग 13 मणिपुर गवर्नमेंट न थोकपा नोटिफिकेशन अमगी मतुंग इना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अमसुंग सुरसानपुर डिस्ट्रिक्ट ता अफ्रीकन स्वाइन फेवर युमदा लोइबा ओक ता नाबा थेंगनरे हाइना लाउथोखिबा दुगा मरी लैनना डिस्ट्रिक्ट सिंग असिदा लायोंग असे थेंगनरिबा मफम सिंगदा चना कांगलोन की मतुंग इन्ना लौखटपम थोकपा कांगलोन लौखटनबा खंगनख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइना कक्सिंग तुरेल वांगमा वार्ड नंबर 5 अमदी मोइरांगथेम लैकाई खमलांगबा परेंग वार्ड नंबर 6 ता लैबा फार्म अनिदा लोइबा ओक्ता अफ्रीकन स्वाइन फेवर लायोंग थेंगनखिबा अदुगा मरी लैनना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न थोकपा ऑर्डर अमगी मतुंग इन्ना एपिसेंटर असिदगी किलोमीटर 10 की रेडियस ता ओक अहिंगबा मचिनजाक अमदी सेमदोकलबा सागी सरुक पुथोक पुसिन तौबा यारोय लाइना असिना नारंबा याय हाइना चिंगनबा ओक अहिंगबा अमदी असिबा कना अमतना पुथोक पुसिन तौबा यारोय इन्फेक्टेड जोन असिदगी पोलमसिंग पुथोक पुसिन तौबदा अथिंगबा थमगनी हाइरे Department of Veterinary and Animal Husbandry na mari lainaba department single loina kacking district ki municipal council ga tanarga disposal gi thabak sing paikhat kani haina su khanghalakle Suarsanpur district ki oina su Kangwai subdivision na konba Kangwai village ta su district administration gi makhada section thaurang sing lokhatpa hokre haire अखोई चनबीन अखोइबु सक ताकलिबने इनात कंसी इफुरुप कंसी इनात की थौरमदा का हेना सादिंग तौबा तोगलसे मितौ तमना इफुरुप के सक्तम मांगननबगी मचाक ओइरे हाबसी पुन खंगमिननबा ngasiदगी हौदुना पोस्टर कैंपेन पांगथोकपगा लोइनना मियामदा चेवाव कया साइथोक्रे यूनाइटेड वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UWDO बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ना इनात योखटप लुप्तिन इओल गी मिरेंग मखादा मांगथरकलबा अखोइगी चटनबी कयाबु कंजननबगी पांदमदा ngasiदगी हौदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा कोइ चतुना पोस्टर कैंपेन असी हौदोखिबने पोस्टर कैंपेन हौदोपगे थरमदा ऑर्गेनाइजेशन अदुगी प्रेसिडेंट नेप्रम बिमोला सेक्रेटरी आरके तोमबिसना अमदी ट्रेजरर ओइना बिनाना लुसिंगदुना बिष्णुपुर बाजार नंबोल बाजार निंगथौखोंग बाजार अमदी डिस्ट्रिक्ट अदुगी मरुओइबा मफम कयादा कोइनो चतुना हौदोखि ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी आरके तोमबिसना फोंदोरकपदा फजखरबा मैतेगी चटनबी कया ngasiदी मपाल की चटनबी कयाना हुमदुना पुरी आइखोगी चटनबी लाइनिंग लाइसोन कया कननबा होनबदा अमदी लुहोंग देव कर्म कया यावना सेल यामना चंगदननबा इओलना लेप लैतना लाउरिबा सिदा मियामनसु मतेंग पांगबियु नाट कमरी लैनदबा कया ngasiदी नोंगमो नोंगमगी लेप लैतना हेंगलाक्ली मपालगी चनबी कयाना मैथै फुरुब योसिननबा होनरक्लिबा असिदगी आइखोइ पुना वाखल तामिनदुना आइखोइबु आइखोइना कंजननबा होनबदा पुना लेपमिनबगी मतमदु यौरे खंजतुना इओलगी मखादा UWDO नसु लेप लैतना इनाट कननबगी होनखिगनी मसिदा मियामनसु मतेंग पांगबियु हाइना मखा ताखि हजिंग हैला पूरगा वरोई पोत पूदना वा लोसिनग्रे हायबगी फजगरब पांदम मदुबु थुगाइरे हारगा मयाई काबा चिंजा मतुम मसुपोरो जेल फय सुपोरो अनांग सुपोरो असिगुमा मयाम मा जौसिलपा सिना अखोई अहल लोइबी ममा ओइबी अखोइना हानगी नार की चनबी से पुमांग मांगहलगा एना खुंब मयाम न लायरब सिंजे योट खिब तारे हायदुना मसिबु कन्ननबगी दमक्ता अखोई नसिबगी दी पोस्टर कैंपेन पोस्टर थेटा अदुगा लिपलेट सिंग नसी साइथोक्तुना मियाम पुनमक्ता ज्ञान ताहल्लसी ज्ञान तादब यावरिबा मयाम से ताहल्लसी हायदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ओदो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ना नसी मियाम गलोनना अकोई पोस्टर कैंपेन अदु मसिदगी हौजबनी लौमी सिंगना पोथोकपा पोथोकना मियोइबा अखोना चारगा हिंगलिबनी लौमी सिंग बुलुना तौसी लौमी सिंगदा एडपना की खंग पिबिगनो हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की किसान सेल के चेयरमैन लाइश्रम नंदोना मणिपुर मियामदा अपील तौरकले लौरोक मतम यौरकपगा लोइनना कोंथौजम केंद्र के चिंखोंग चिंयादा लैरिबा लौफम कया लौ खाव अमदी लौ यैननबगी मतम असिदा चेयरमैन लाइश्रम नंदोना कोइना चतुना येंगसिनबगा लोइनना लौमी सिंग लोइनना थबकसु सुमिनखिबदुदा लाइश्रम नंदोना मखाताना हाइखिबदा मणिपुर मियामना चही अमा चागदबा चिंजा पुथोकलिबा लौमी सिंगना लौ लोकपा मतमदा एरपन अकी खंग पिबिगनो सेक्रेटरी पर्सनल सिंगनसु लौमी सिंगी खनबिदुना अकनबा मओंगदा ngak senbiu लौमी सिंगबु लुना तौदुना मखोइबु इकाई खुमनबा उतमिनसे चिंजाक लेरबा मतमदा हिरम खुदिंगमक्ता माई पाकपा ngamgani hainasu makha taki
adon lomi ne putoi pochi chara kan da koina ngasi isha isu lai lai su tam halai bani isha so sang oi halai bani hai bisi kobidana ngasi malem sida paja punamang na lomi de hen chaw thabak hiram am ta laite hai bise haina khanbiraga lomi da low suba sabda disturb to biganu low ubu sapada low khawu sapada low yaiba sapada disturb to biganu haina ngasi singong singa da lariba lomi singbu lowi sapada manipur government na matik chana security pibidana ngasi tholaiba manipur tholaiba lala se kuki gi mete gi thongaiba lala se sigi priority na thambira kan da lomi ba sugi mate awama thata pukhaningi haina ai hang ngasi media gi thongda lomi bu hanba leitana thona hapiu haraga ai manipur government da igda government da aya ke sati apin tawjire या स्कूल केंद्र की मनुंग चना लेबा ब्रह्मपुर लालजी लाकपलाई काइद लेबा ब्रह्मपुर सोशल क्लब बीएससी की चही हुंफु सुरक्प की डायमंड जुबली की थौरम पांगथोखरे थौरमदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सम सैतिबर्टा प्रेसिडेंट ब्रह्मपुर सोशल क्लब श्रीमती एल लैबाकले अमदी वार्ड नंबर 18 Am-Istv केयरटेकर कॉर्पोरेटर लाइमेम इनुंगानबिन चिंगसिंगना अथोइबा मिथुंगलन सिंग ओइना सरुग्याके थौरंगी सरुगम ओइना आंगांग सिंगी रेसाइटेशन थीबा अमदे पेंटिंग कॉम्पिटिशन दा मकोक मथंग तारबा सिंगदा अमदे हंदकता पांगथोखिबा SSLC अमदे CBSE एग्जाम दा सिंथानिंगा ओइबा मार्क वांगना फंगलक्लबा महिरुइ सिंगदा मेरिटोरियस अवार्ड अमदे नेशनल अमदे इंटरनेशनल लेवल दा सरुग्यारुबा सानरोइ सिंगदसु मना मथुम सिंग यंथोके थौरंग मरी लेनना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सोम सैतिबर्टना ब्रह्मपुर सोशल क्लब BSC na laikasi gi damak pakhaliba thabak thoram khudingmak lingjen manana pangthokpo ui masimакna club asina ngasi fawba sanglaba chahi humfu asi mapum fana masamareng fanna miyam gi thabak tawba ngamlibani aikhugi lamdam asida maira paibi gumba love ki president secretary na chingba sing asi nupi singna pubani adubu laikasi ki club asigi atai club singa khara manadaba moongda brahmapur social club amadi president gi phamasi nupi na ayamba puramba asini club asibu ngasi fibam asi yorangna naba khona biramba laiwe khraba ahlaman singbu aikhoina kaufam thokte maikoi gi kathokpagi mahainani ngasi club asina sahi humpu subagi thoram mapung fana pangthokpa ngamlibase saita button makha taraduna news channel gi TV discussion sing amade atai hiram singda khana nainabada lamdamasigi lairiba MLA singbo thina thina hunduna ngangbagi thawong ama toina satharak pasi nungaite masi tawbiganu hana ngalingai matamda lairamba makhoina soiramba thabak thauram sing adubu chumthoknanaba khonajariba politics tawjariba aikhoida fajadaba wahaiga loina namadugi potlum pumba haitharak pasi nungaite haiki politics tawjidi yamnadi waba mudi oi habdi hana mamang gi khangdi khoi nei thena bo matam gi TV discussion na ma thulu ko si gi MLA jing ji hector tumit gan ma ma kan do ma ko si masi phatti masi taw do na pai adu rajniti tawba politics tawba hai basi ai ilai kai gi ai ni mun gi hawraga laiba ki yau bo bauta sau loina ya ga bani adu apa thabak tawga khoi gi ma traga ma gi masatu khangga da bani ba adu natadana fajadaba thiba mi mutin thina chemi wahi hairaga rajniti tawyam lei ngalei matamda rajniti tawbiram kangbu na soira mayam na phugalakadagi hojik nau noi ba khudi yang ware aina ana wala kadab singsu wakhan khandara tawbuna pe ni khal LMS Law College Imphal ge principal oiramba laikhidraba pukhrambam Sam Kesor Singh mingda imung manungna kachaba meritorious award yauna award home SSLC examination na mai palakraba kai samthong high school gi mahiroi ahumda children day ga mari lainana khosina khre thoromodu da ZEO John 1 Y Hemsandra DI school John 1 mini sinam Ibotosna Higher Secondary School ki principal oiramba RK Snatombi amasung Kaisamtong High School ki headmistress Salam Sunita su sarugyaki tharamududa pukrambam Sam Kesor Singh gi mingda katpa mana Rajkumari Martina da Shell oina lupali sing manga Sam Kesor Singh gi apokpi pukrambam ongbi Sema Devi gi mingda katpa mana Naurem Priza Lakshmi da Sel oina lupali sing ahum amasung Ibotosna Girls Higher Secondary ki principal oiramba RK Snatombi Devi gi mingda piba mana Erisna Iromda Kusinaki Hausa Pau Martana attend the Vegamatang Lauzari. Honglagli Bapunsiki Lambisida, Araba Chaba Yabama Kai Sashinari. Adon Hidak Langta Kayama Sada Bayarakte, Sashi Libasingdun Adom Liberda, Kayam Sokali Kambibra.
liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghalakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu. Capidon cup syrup. Break matungda mayamba mukahana taramlok chari loina makhataba pau pizari Haugalakliba naha singda literature folklore anobo wakalona madi losing kaya pinanaba pandam galoina na nominee sathagadaba Loktak Literary and Art Festival ge first edition ngasidagi Bisnupur district ke Sendrada leiba Loktak Inland Water Transport Complex ta festival asigi curator su oriba DC Bisnupur Puja Elangbam IS na hogdokre Imphal Art Gallery Loktak Development Authority Book Club of Imphal NSID Shell, NSPC Amadi Ita Foundation ga puna khusam nana sinduna pangthokpa thoramadu da art gallery handloom amadi handicraft stall blacksmith ki polam sing amadi craft item kaya yonba stall kaya su sarugya ki hayeng November gi tang taraga manga faw nominee chupna tongan ba event kaya ga loina sathagada ba thoramadu da thoromasibu sinbada chobo thogdang lori ba organization sing amadi invitees kaya su sarugya ki thorongomari lenana DC Bisnupur Puja Elangbam na festival asi naha sing de hena focus masana masabu creative oiba idea kaya piba ngamna ba wakhalun galone na pangthokadoriba festival asigi manungda Manipur gi Wangbagi state tagi lakpa scholar speaker author writer amadi activist kaya na gender and society gender and film writing mental health na chingba diverse oiba topic kaya da dialogue amadi conversation na chingba singda nainaba event kaya pangthokani olakpa sahidadi hena chauna pangthok pangamna na ba khonagani Manipur miyam da festival asi mapung fahanmina se hanasu appeal tawki Manipur mapandagi speakers, authors, writers, activists, scholars mayam su laga kamaine hena chakhot kadage kamaine hena anu balosing tal hogadage haiba pandam sika yaroga khoi handaki first edition of Loktak Literary and Art Festival se sinjabani stall se khoi MSR LM ga collaborate tawraga two self-help groups as well as IDBs ki su moina thanjaba sabjaba mayam local products mayam je promote su tawnaba khoi pot su yonjana ba dug income generate tawnaba na honajab Kanglai Mam Repertory na Ministry of Culture Government of India Fit National Presence Scheme gi Santang Makhada Jonel Mam Folk Song Festival amadi art exhibition gi thauramama Yumnam Khemchan MLA Singjamai Kendra amadi Langthabal Kendra gi MLA Karam Syam anina athoiba mithunglen sing oina sarugya duna ngarang hodokre thasigi taraga taruk fawa sathagadori ba thauramasi gi ngasi Nini Chanba numerasida India ke Saknairava folk singer Swapan Mukherjee Buddha Singh Tham member board of governors EJCC Kolkata na athoiba mithung sing oiki tharongamari leinana India gi saknairaba folk singer Swapan Mukherjee na Kanglai Mam theater repertory na journal level gi thakta sigumba program pangthokpasi yamna nungai Ministry of Culture Government of India na sarugyari ba music singbu sagotpa asida thagatpa phongdokhi All India National Muay Thai Championship ta sarugya khiba Manipur gi Sanro Singh Imphal Airport ta miyam na tarang ma okre tha sigi tang mapan dagi taramathoi fawa Dehradun Uttarakhand da pangthokhiba All India National Muay Thai Championship ta Manipur bu mohot sinduna sarugya khiba Sanro Singh amade team adu lusing khiba official sing arang Imphal Airport ta thunglakiba da miyam na harau te amna okre pangthokhiba championship adu da Sanro kungamari na sarugya khiba da Sanro Singh adu gi manung da Sanro taraga mathoi na gold medal loba ngamkhiba ga loina Sanaroi taraga humdoina silver medal lobangam ki hairi hariba championship asida Imphal East district ki Pukhaw Naharu Makhalai kai dagi Sanaroi ani su goal lawrakhi Sanaroi ani eduka loina team member coach yawn Imphal International Airport ta taramna okibaga loina the fellow Royal Club Pukhaw Naharu Makhalai kai Maira Paibi Arambai Tengol Unit 55 Pukhaw na sinduna gold medal lawrakraba Sanaroi ani Mangsidam Tarunchana 46 kg Gyangkhom Ravikanta Maitai 44 kg bu haraute amna okpagi thauram amaso Sanaroi anigi poknapom lamdam oiriba Pukhaw Naharu FRC gi community hall da achamba thauram amaga loinana pangthokhi loislakpada haujuk fawgi maroiba paw amuk hanna pizari African swine fever gi layong lamdamasi gi ok singda thengnarakpada gi district administration section thorang lokhatba hokre
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯔꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ